Hanya hailam soko joto khapang ni tokhlai buhuk jongna Tipra TV channel lo. TTLC hapang mai songjak puila Tipra Idol Season 1 2023 ni Gala round winner engai tabuk theater round ni bagai sab select ka phari tini no video saiman nai. Meheli Deborma theater round bobo select ka Isita Tipra bobo select ka theater round ni bagai Rahel Koloi bobo theater round ni bagai select ka Sarati Koloi theater round ni bagai bobo select ka Mamita Deborma bobo theater round ni bagai select ka Susmita Deborma bobo theater round ni bagai select ka Rufes Deborma bobo theater round ni bagai select ka Basrang Deborma bobo theater round ni bagai select ka Ratna Jamatia bobo theater round ni bagai select ka Priya Jamatia bobo theater round ni bagai select ka Habita Deborma bobo theater round ni bagai select ka Bandana Nawatia bobo theater round ni bagai select ka India Jamatia bobo theater round ni bagai select ka Shilpana Deborma bobo theater round ni bagai select ka Angelini Rangkhor bobo theater round ni bagai select ka Kusujoy Riang bobo theater round ni bagai select ka Engkai narok samani khorangna bisi khna tokja comment khlai sadi te Tipra Idol Season 1 2023 sabok apply ingno bobo comment khlai sadi dan hoje paithak jona nai tongmon bagai hambai nai tongni check rei Tipra TV